Pemirsa, pemerintah kantos mangkin nenten nadosang vaksinasi COVID-19 dosis booster pindah ke syarat perjalanan. Ini keinucap kebawasang oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin risampun ngerauhin pemungkah Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 ring Jakarta keketus saking kantor Berita Antara. Menkes nguadarang yening indika inucap nenten lempas saking pangupaya pemerintah antuk nangyang rasa eling krame ring sajroning baga kesehatan suang-suang punika taler mepaiketan ring kuentenan tambe miwah vaksin. Duaning asa punika Menkes nugesang yening pemerintah rauh mangkin kantun ngicenin gratis vaksinasi COVID-19 dosis penguat kaping kalih majang krame. Menkes ngodarang rauh mangkin Indonesia kantun maduwe stok sawetara dasa yuta vaksin COVID-19, rumasuk 5 yuta dosis hibah saking dura negara. Kawawahin Menkes taler ngelingang krame mangdaning laksana yang vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua, sapisana nincapang rasa waspada ring panglimbakan subvarian XBB 1.5 utawi sane kebaos Omicron Kraken. Budi ngawawahin yening subvarian Omicron Kraken kauningin ngelalahin adiri pelaku perjalanan saking Polandia ritatkala meparikrama ring Balikpapan Kalimantan Timur. Ya diastun mastikayang imunitas komunitas Indonesia sampun becik, Menkes nguduhang majang krama werde miwah komorbid mangdane nyangkepin vaksinasi COVID-19 dosis penguat kaping kalih puniki. Lianan punika Menkes taler nugesang yening pemerintah Indonesia stata mablibagan sarang Organisasi Kesehatan Dunia WHO indik proses transisi saking pandemi nuju endemi. Bali Pos Kuningayang.